If you by the I go kanyoba olese jagia kindu giothe. O kindu giothe akiraka kwa gitikiega. Ando ne mekwenda macokerere ugikuyu nigetha mundu akerwo muhiriga wake na kiria woikaine ni undu wake. Akagora wairimo. Dio ni uhoro wa mihiriga. Ni Woka ando mwera. Ando akora ngado. We oka kujurio wifi. Ando soke ate kwekire hotspot. Ojoja data ciakwa. Anda. Ono magio onyita mundu gathioka ingura murango uguo ukamwira atiriri nindakena ni gukuona ukarikatia tembea na majira sabuni akamemeka ukamwingi nigetwo Mansaimo nina nigetwo Kata tukihomoka kwa hivyo ni mundu wa kahuo ule gweto atago baba wa ngari yes kana karish aigatakire na uru yes na nakeli akera mana kemena hida irito muno hida irito by the way mana gani nike anakere mana gana tondu njigite kuigua gimakenegana haria 17 na makijita no tondu ni mona ata ndi mundu ngimateithia muno no matire mamenya wega mona ndi kinoro gumagona thari ingikoro ndi uteithio wa munene muno no magutu patron no makariganirwo atiriri ona ni ndi mwethi wa uteithio yes na ndi mwethi wa muoyo uli mena thina tondu one of the guy was the one who was complaining na complaining about a lady yes group ine yao magikoragwo mwiritu the guy was introduced to na thutha kahinda gugiikara the lady or the guys decided to invite the lady wake mucii wanyita na magitigikara gukura ihu no irio icio cia ruiru wanyita inui Gatiriri they quarreled the same day yes na moiretu uyu na ni ndetire yago atiri tondu ni tucema na ngitikira bure ni mukenyangiru thezi okare gojerere kwa manovu wakwa ni kwangu yes tukijuana vizuri ono kimenya kuria ngeikaraga I'm telling you nigetha ri tuthie na mbere gukimenya menyana I am telling you ongira na nduthi na kireho moiretu agioka na kireho na agikinya na agikiambata stairs ya ikiambatagwo na agikora mwanake akimuhingurira yes tondu mwanake ni akimwirira wega nyumba njikaraga kuria nyumba ria itagwo na woka ugoke namba 54 ukuja huko ni third floor utanipata yes wanyita kuona akiambata mwanake ni arambuana wanyita yes no mwanake ni ona igona ki na nduthi aigwa na nduthi wanyita yes kamuhikio cia tiriri okire ri atonya nyumba ri thutha cietagwo formalities ka cietagwo atia ici cietagwo introduction formality kuhagana na ugikara thi wanyita una akiwa kiambiriria ri kumenya kana mwanake ambia kumenya kana akunywa juice kana soda kana baba kumenya kana oke muhunu kana oke muhutu Olegia yukala akenda akenda markar mo toka natia akana kuleta githeri kala kamande era ukimenya kana he handu ngekerithagia gachoma ogekerithie tondu ngigekira atakinyite asa ndwe no gathimu yes kama ni aje niko poa uko na ini ini imeisha saizi ini huwezi pata sahi tiakeigue watu wana ini tingioneka onogeka gusaiithia anena ini yes tiguo nake wewe hau haria birika ine icio ri hau no thina wokeire thina hatumire they quarreled yes when the lady realized and they brought your Wi-Fi Wi-Fi ri Wi-Fi ri
nä nyamå ä ho å hå thagä ra gå tonya intaneti-inä å tekå hå thä ra data bundles ciaku nĩguo no anyita nä weyo yes and the lady realized gutire wifi ni bloti wakinya ri wagikinya we mundu mugiri kiria wikaga uthia mwena wa wifi ukara kana kwina wifi ire katia hau ira search hau uguo ni getha o switch off data bundle exactly wabia kuhũthĩra riku area wifi wabia kuhũthĩra area ni getha urie password ni hau kana niweke password ire ona kana yari na kamuti kamwe ngore ni bloti ngeko kana ya mundu kiumbe ya mundu we 50 bro ndia tiri broti on the day kwa hiyo broti on the wifi yes na huyu dem akaanza sasa kumuuliza so wewe unaishingi aje hapa kama sasa natumia data bundle tu how do you live in fact I've never dated a guy ambaye aishingi mahali kuna wifi yes wifi because ni rare thina ni party ya riri ni party ya ingredients ya gwikara ndio ubataira gukorwo we nacio ile ubataira gukorwo we nacio if you are dating yes the modern day lady yes aria mekua riu na no aigwa nero iro ati tondu no oke gwaku na aroka gutinda muthenya mugima exactly kana hihi ona arare kwaja amwira akamwira ati kone akuyo uguo ndangiukira ngaikara mucie kone kuri wifi na ona broti ekiro wifi umenye no yongagirirwo mbia atokogeo mbia ai arenda the wifi mundu oga na nduthi no the modern day girl koe ogana ni sari noti harida rimwe ona no thame ogana ni sari noti yes kana arauga amuria ngupaki ha akuria ngupaki ha kana thirizire akia afford Uber Manyita yes no aka nduthi gorwa nyitete mundu ucio wa nduthi wega ndagikobia leo kanayo azoke be ukuria hau wifi it means ugana withite mundu tareke tuge let's take tareke tuge biseno tugetire uikaraga ruiro tareke tuge na uikaraga haria borithi-ini yes nditiguo ruiro borithi-ini mafurati macio makoragwo hau nditiguo yes muikira ura wetari ari makaha west angiuka na nduthi ndi ukumenya mundu ucio agothetwo ni ruo agathuka mutwe mundu rabatara gwikira rugari ne wele nayo mundu tangeza kwa body kwa ya Uber ni kari magana maigana yes kuma kawe zikinya au itakinyete ngiri hau ndo akamatana tukana matano ikinyu ngiri yes na oka asagura kuka na nduthi na nduthi ne kaso ona koriri ona ndi akiume ka west agioka ruiro na matatu obuichi ndiramenya ni ruti iri kuyo ni kuri kuma ka west ni aguka oka na matara ni aguka na matara ndoka na matara nditiguo yes arekio hara stage akiraga tuthi yes ga kuingira riu na borithi pelu aingira na hau borithi akora huthirite baya cigana sokia gwo kuria guoro wa wifi yatari na mutwe mwega igana ni ukworo yes ni anake mena yoru muno wigwa magira nate na huyo mdem by the huyo msuper by the yako chonjo lakini sasa hizo story hiyo story ya wifi mimi hapana na wasi yake mambo ilalia tiriri si uhame ndio no mara mutaithia ni mpio akijita akimuria wekili atia akija sasa sini mbembeleze tu by the way in fact mimi niliopt atiwe optire agikira thimo ya Kenya muno itagwa atia hotspot at hotspot nigetha riu muike huthagira data zici yake anyonyage muike anyonyage data zici yake data yake kiweja tiriri kamugwite nginyaku ona kugwa tena auro kaniugo mugwite nginya agikorwo muturira waku uracenjere tondu mundu ria wetagwo agucerere na ni muiretu mwambiririe kumenyana muri ona ka uguo yes mwambiririe kumenyana ni tondu nduramenya what would happen next exactly na muiretu ucio tondu no gutwike ndugu yambiriria hau thank you zoka twike ati agiko murola ni wifi ri yake twike ndoka nyumba wifi keke
wifi nike mundu tangata kwa afford kwikirira bundles ri atina eno ino ukojoria atiriri ndoi no ukore mundu me uradate ri kana uri urenda kana ucio wagwitari broti yao ri ndikinyagirwo wega niki ni miruria ya wifi kana miruria kire kugakorwo atiriri ona wona watonya broti yo ri ukiaria no umire nja no ri kwa broti cia muthemba ucio yes hau no unegenie Sio kora ate wewe nyumba ndonyitekaga na thimu. Ndonyitekaga na thimu. Mundu akuhuragira hingo ciothe we ucoka kuhura back. Exactly. Hiyo tunaweza keleleshana. No rugo tuweke atu waimana kou. Tusemanĩtie na thabarĩ igĩrĩ kana thabarĩ ithatu. Ukagwo invite. Nĩrako invite yo ukacokia ngatho. Rĩu woka andu agacoka mwera. Andu akũrehe ngatho. Wewe ukakujuria wifi. Andu acoke ati gwikire hotspot. Unyonya data ciakwa. Anda. Mundu mangi unyita mundu gathi ukahingura murango uguo ukamwira atiriri nindakena ni gukuona ukarikatia tembea na majira na murango cio ni uri asuma haiguru na thi eni ukahikana kahau na ndirisha no haha corridor ndio kamisa ukacokia wacoka ingira babu kuria wifi yagwika atia wifi wajika atia ndio kwa heshimu. Yes. Kwa heshimu. Ndio tuweke ati uroka hagu ati abe ujiri ati jikaraga ati broti itale wifi. Yes. Na oko ni ndera guthi online ire. I'm capable of buying my own bundle. Jikagira data bundle. We orenda wifi ya gwika ati na nduri na nginya basi ndukiri na data bundles. Yes. Na ni ukona akinyonyithia yake. Na ndio by the way kaige matikoragwo. Asa. Bundles. Ono ngemuragia kamuria kwa nini jana ulikuwa offline kaigwa kwa tiriri sikuwa na bundles ama sikuwa na bundles kaigwa tiriri aikaraga ati athino na no arenda kuoneka you want to be visible and the internet is everything now. Yeah, exactly. You have to be online throughout. Okay, exactly. You have to be visible and hauna data. How then? Hauna bundles. How? Yes. Ucoka ukagora gwakwa. Ni wagora ni ndi capable. Ukire ya bundle. Na nikio gitumite ona ditindanaga wifi ti priority. It's not a priority. Yes. Ucoka ambie kunjuragia ati jikaraga ati broti itari na wifi. Na nikonega no ranaga na ti ati ni proposal. Ukijiraga ati nduri wa date mundu takoragwo broti atakoragwo na wifi. Wenda thio kama date acio. Kadeti acio. Girpezi cia konyuite rio kapotere ya bari. Enda uacukuru na uko. Exactly. Itondu ni gukirigwo rigwa atiriri. Kai guthiaga atia. Na na ja by the way no kaigwa magiorania mena ihoru muno. Mena ihoru by the way. Uria megwika. Mamwirage atia athame. Kamuria ti uthame. Uthame. Uthie ku. Ngimuria thie ku. Ndamwirire ngimwiraga mwana gcio ngimwira riu ri. You ciana ici mureretwo na cerera kiri mutire na hinya nginya wa go think beyond. Yes. Ndoi reke ngwire kwa mundu ndodo wa hinya ore naguo ri distance yake ya gwicire ntakuma ha nginya na ikuru wanyita. Yes. Ucio nginanga ni undu wa macerera ngina ndwiri eciritie muno ri de group Dalathi kibiot. Arari gore goyo age muteri kana mutigeri agicoke ke atia. We no weta njira atiriri to no we andu aya. Mundu angiuka twike ati it is the first time. Yes. Okagwa kuna ndio kago criticize ndio ndo akwaga tu wifi ri. Ureciria mundu ucio ni mundu wa muthemba gani? Acio ni aria metago diggers. Exactly. Yes. Exactly. Tondu riu no nduramenya icon wifi yamba oria tukuingira na niwe muthenya wa mbere during our times muthenya wa mbere nginya mwire tundangeria agaikarira gate na hari ikarira ndari thama aikarite o ugo taga stars you etereire na kugoja you make your next move how ahorerete
Oyo aroka kuria wifi. Na meko by the ni ukaroro kona atiri then ndukire wa kirathi giake. Exactly. Yes, tondu ikorwo endo na wifi ri. Na wera ni aranginya ni akonda ri date. Kukuringithania mundu. What is worse than that? I've never dated a man ambaye hajaishingi kwa plot ambaye ina wifi. Atia enda kwao. Nikifika huko tu ni kudunga ma password. Yes. Alafu baba ukiulia na wifi we waigira internet ni ikaga atia tondu ngikire mutongu muno TikTok ito TikTok tikwari kwirorera ruko ko TikTok kwari no ko ugiete ate no ihinda rito ikara nawe no ate biashara wa 50,000 I'm telling you shillings ito kejira tere how yes tondu kujira tere ni wekaga online research yes online marketing ni wekaga online writing yes ni wekaga maundu ma muthemba ucio na koguo ri ni ndagutera ki ndagutera biashara ni muno ni ugwitagwa kwa ugwitagwa kwa wititwo ni wifi kana ni roka kureria wifi roka kureria muthenya wa mbere mwiritu na ndabataire one kurioragio ni ukunywa juice kana ukunywa cai ati riu ati kuma hau ati ogithio yaku thimu yaku riu yongage aingire ni yongage data bundles ici yaku ati wamuhe ati no wamu hotspot aruta kuhinya ucio na wakwamba kuingira internet itha icio ati ni limu hotspot una hotspot nini kathie gutana tuka akogiye ningete ando tukona thiara andu thikwa tuka ndia gutana tuka kwa maundu by the way utaguo kurekereria we mwana ume yes especially crisis izi muimo tondu riu ri we uikaraga kugutare wifi tondu you don't need it yes it's as simple as that nako uikaraga and that is living within your means exactly riu arenda ninge akurute ku athie kundu we kuri maundu tarabatara umawe ucoka ngwire by the way hata nimeshtuka yani uko na TV ya 32 inches na za 55 na 60 ziko na vile ziko cheap by the way wale magaini medate bai mimi sijaingia keja mtu nikapata ambayo iko less than 55 na ni smart by the way unaingia anga Yahoo Yahoo nene kweli hata leo email leo ngoro email na imagine ni 120k peke yake 120 only 120 wala koira wakiroke uri ya 120 urabatara yake wa mbere oneno duona gari ni ya wirori kuna ni akugamia nyumba atakupatia pressure vio by the way agioka nyumba urecenjagia kindu giothe o kindu giothe akiraka uga gitikiega andu ni mekwenda macoke tucokerere ugikuyu nigetha mundu akerwo muhiriga wake na kiria woikaine ni undu wake akagwira wairimo ndieka ni uhoro wa mihiriga nie demosera kawani demosera bari akarema la ithwe nituikaine wega acera diori ora twekire muthungu gogo giciri horo agutuma ndugu yake wendo nani just know ya umenyage no uradiru nao diru na nani tutiakago masoro ithwe story unakuja kuniambia ati mambo ya wifi ni taruwa de no ukeni ujire horo wifi ate go hotspot aza go hotspot aikuwa kile gutweka devil's agent hau na tena kwanza ni muthenya wa mbere date ya mbere exactly ire ndagwitagwa kwa thutha wa gukorwo ati tucemanite irabu-ini wagu ukorwo kirite ki ukirete ugakira ona ni kuria rorio kiuria tu ngurie kana ni urugite ngurugire na riko riria muico anake ariu ni magirie tondu metagia ni kwagire mbucire kundu guothe nyoko ni gwenja gatari kaheu ni getho muonia indo kamone ojiga muiko ndu muraruga nake amwe ni ojiga muiko kahiu ni haha autina gitunguru ngenda nyamu iria cietagwo makiria ri mavine kana maria mangi metagwa gandu iri ici tuigaga haha nigetha muthenya ucio ngioka ri ni ukaingira ku agoka na nyama aruge ukamwira tu agioka na nduthi kimuiga agerere buicere-ini ni agerere buicere-ini hakama oe kilo na zoke agere kire wa ina spirit abate na mzinga
Ndurenda kumaja. Okay, atonya riko. Yes. Aluge nataka gwetie biate cia kugura ni agura na cia kyo ukyo mucoke. Ni ukani ukumuzoti. Yes. No mudroke pua. Dagota kura tata pado siri. Pua. Soka kuri oro wa wifi. What do you in this life ureka pia nake? Alaika maisha maigoro na. Mawero liko. She is not even worth. No. Ni hare ni hamundu ungikuria kayu ikaraga broti etari na kiria na wifi. Na yokamenya rege biacara murutithanagia nake ri. Yes. Rege it is worth. Ando ukumucokeria mwire okay fine. Andresi gwika atia? Guthama. Ugithama. Yes. Ati mundu umena koima kawesti atonya matatu ya kiria. Matara okana matara igwa ujei. Oya nduthi ujei. No rakuria kota wifi. Ara matia ogua gare angi uguo. Yes. Ara watu aache. Tondu riu ndungituika ati waja o adrobirwo na nduthi. Kogwo she cannot afford. Yes. Uber. Then from there mudo ni atonya akuri gutire wifi. Kindu kia mbere. Haya. Wamwira atiri brother yode koragwo na and you don't need it. Na wifi. Akuri na sasa nitafanya nini? Kwa sababu hata sina nini? Sina data. Sina bado. Acha ni ku hotspot. Ano memehinya. Mumu akona nguvu.